atu talafola Radio Samoa le nei fo ia solulu alo maia o tala o le tai au. Ona o le toʻatele o tagata aukilani o loo agaʻi le maota gasegase I Middlemore, ua whaiai ma le whaaiʻuga o le ofo ina mai o siaki whaiafua I falemaʻi itua. Ua mawhai nei e tagata o loo nonofo I saute ma sasaʻe o aukilani, ona waaai le fomaʻi au no ma se totongi. Pona whailo mai e le counties Manukau Health, e o atu I le sefulu wono falemaʻi po clinics o le a mawhai ona agaʻi I ai e au no ma se totongi, ma o se whaaiʻuga ua whai ai le mai ai o le sefulu aso, o pisi ma whaatumulia le falemaʻi I Middlemore I ngase. Whailoa ia Dr. Vanessa Thornton o le vaenga o le Emergency Department I le falemaʻi I Middlemore. E o atu I le selau valu sefulu ngase le pō, ma o se whai numera tele lea pe a whaatusa I le vao le iwa lima ma le selau lua sefulu ngase I masani ai. A o lo mai le e seta ma le toita liu mai o le toʻatele mai tā whaonga I le vaiaso fou. O whaiai lea whaiunga sa ia fesoa soani ai le toʻatelo I lato o lo ngā solo I Middlemore. O neisi aki whaiafua o le anga wa tangata no whamau o le sitala pe asiasi fo'i I falemaʻi o lo la vea I le lisi ua whaamaonia, ma e whaamuta I le aso ngafua o le vaiaso fou le aso 5 leo Aperila. Ua whaia nei suinga whaopopo I pasi o lo whaongaina e whiawea I ai I lato o whaanofo I sea mo whaamalo stino. O le vaiaso tāluai, na whewhilo I ei tangata o whaanofo I sea whatali malo o le Grand Mercure I le taimina iai lunga o le pasi, ato ai male le ai o ni tali fofonga na whaongaina. Ma o leana whina wai tangata so e whaapitoa, ale soifua malo lo ina nga I le malo, Watata ona si itia le tūlanga o lo whaatapula ai au nanga I tua oi, whaapea no fuanga o whaanofo I sei tangata mai fafo. O se tasio swinga na whailo mai ana pō, o le ua wha o ngā pasi lua whaitutoa, wha o ngā ia le ave pasi le whaitutoa I luma, a o le pasi se e ulu fale ma toi ulu fafo ma le pasi I le whaitutoa I tua. O le foi o le ai se tautalanga le amatanga o le whainga malanga, wha amalo si e le tatau na whai o tali fofonga I taimi uma, ma e tatau na tau sisi le no fua e tasi I le anga I ese ma le toi taliu le whale tali malo. Mo le pui o le ave pasi, o le aia wha o ngā ina le tali fofonga o le tu ainga eni valima. Ai le whai numero cases wha amonia mai ia I la tau nuk mai fafo, lua isi cases wha amonia mai ana nafi, ma o ila ua nei na malanga wha atasi mai male to o se fulu mai initia, le ana wha amonia I le asonga fua o le vai aso nei. O le so le awhai ai tui al koviti o le minister al koviti, ma le minister langolango le soifua malo loina. O Chris Hipkins ma Asia Verrill, o ulua I sui al kabinete o le awhai o la ua tui, ma o le naunau ta inga o le whaailoa whaalawa I tele I le atunu, ia sanga wha amausali ai le saunga le mu, ma le tau o le whai o lo tui al koviti. O le ua wala ulia fo I le malo isi vaenga wha upu whai malato whai pule, o lo ngafa matiu te wha le soifua malo loina, e awai le whaalawa I tele o nei tuinga. O lo fuafua o le lua vaiaso o loma o le awha ngā solo ai tui mo sui o le malo o lo ele au nanga tau soifua malo loina. E ono miliona le fesoasoani le malo o whailoa mai mō tangata Maori ma le Pasifika o lo o onga I le whaatosanga. A o uti ai le whai numero o whaatosanga I totono New Zealand, o community Maori ma le Pasifika le o lo pangati a tele I le uti o na tangata e iai le tomai I nei au nanga. I le whaalinga ma le minister lango le soifua malo loina na nafi, Dr. Asia Verrill, o lea ono miliona o le awha asoa I totono le whaatausanga, ma o le awhi soasoani I a onga, whaapea le whaafai ngā luenga ina o tangata Maori ma Pasifika I nei ngā luenga. Sau no le minister lango, o lo o mia le whaalua ina o le whai numero o tangata Maori ma Pasifika, e mawhaiona ngā lulue oni whaatosanga. I le taimi nei, e na o le 10% whaatosanga Maori, ai na o le 2% tangata Pasifika I totono o le tuu whaatasinga o tangata whaatosanga I New Zealand. I report le News Hub, o lo o whaali ai le talia ma le fia le polesili o le kolisi o whaatosanga New Zealand, Alison Eddy, o le nei fesoa soani tele. Matala mule o le nei tae au, e na o le toa whātangata taunu mai whafo wa whaasala, o na o le whaamalia ino siaki e tataona mua I whaia ai ele I tu ua tunu mamau. O le o ngā totono o Januari o le tausanga nei, le ana amata whaamamalu ai le tataona mua I whaia ma maua whai unga e negative siaki o le koviti, ai ele I oso I lunga le vaalele, a le ai, ua whaasala le whaasalanga tupe, e o atu le tasi le awhi tā la. I whaamamaunga me le vaenga tiute, o le toatelo I la tau na taunu mai, tūsale ma le 15 awhi,
O lea na usita ia leo mai ma pepa whaamaoni o tui. Tolu sfurma le tolu pāsese na tu ina tu iai la pata inga ma o le toa telo i lato nei na tu ua vanoa iai i le whaato a wha mamalu o le tu la fono. A o iai lama i pepa whaamaoni e negative siankir COVID. Wha ilo fo ila mai ngova a iono fuanga wha anō fo e sea. E na o le whase fulu tangata na toi wha leo ngai na mai o lato ua vanoa ua mai a tau fia e o mai no nofo ai. Ona ua mauane siaki o COVID e positive. O pepa whaamaonia nei o tui wa saunoa ai malta mai tai pāle mia Jacinda Ardern e iai tu ele o ato ato ai. Pe a fua i cases e se fulu, whaamaonia i le urua i siaki na whai ele taimina taunu umai i le whainga malanga mai initia. Le ana whailo mai le asonga fua, pe tai, o le ana whai e tutono le fitus fulma le lua i tu la siaki o mai ai. O Talafonala Radio Samoa, manuia le nei tai au.